ayayalik te hone merek ushta kotante Diose chite answiniketike. Ashan ayalik yan vuelta ushta kotante hamaletike ushta kotante choh mashkak te shlate chohe ya kanantai te hamalkinale te madre naturaleza shik inni yasunik tek ute y mabak usta yotante macha sokta nainele pek usla de yotante chojetike usla yotante jamaletike hayuntes Dios de primera de Juan 4:20 yayal botikta jamalte ya teme ay macha yayal usta kotante Dios teme chie pero teme yayilo tantai te hermano yaktalot abi como te machamabak ushta yotante hermano te yayil besit binut ilkan ushuk ta yotante Dios te maba yayil besit sit tukele. Es que fácil que igual hermano, fácil que igual ushta kotan Dios, pero mabak ushta wotan ta hermano te ahukta nainele ushta kotan te jamaletike te montaña te wisetike pero mabagats un petuk de te ashan yalik ushta kotante jaguar choch te aita manti selva y mabak ushta yotante sumamate sokta nainele mabak ushta yotante papate sokta nainele yakta lot koem yakotita lot koem como te ushta yotanile te ushta iguanaje yaskane shach tabantignatic o te macha mero no pod ayotik soke ha prójimos bilte españolabi te macha no po ayat sok chikan banti yash bahat te macha no pol yash kopo hazoke hame prójimo abi hame kush yakawaita wotan abi te Dios akaskel botik te kodantike akayabotik natik binuti mero ay te skushulotanil te yukish ati yakaldik merok ushta kotan Dios te shchotike y mabak ushta waita wotante hermano te mabak ushonta wotante hat te yakawilbon di taksita banti cámara ini te mabak ushonta wotan te hat yakawilbon sita banti cámara hat bal ush yakawaita wotante Diose te mabak awilbe sits tukele.